Hvala, Aleksandra. Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Informativna redakcija televizije Metropolis pazarila je fine krpice, otišla kod frizera, u solarijum i na masažu. Počela zdravije da se hrani, da izbegava alkohol, da ranije leže i ranije ustaje. Ide na pilates i taebo, nosi visoke štikle i kratke suknje, lepo miriše i kreće se po ekskluzivnim beogradskim klubovima. Često je u društvu sa uspešnim, sposobnim, bogatim poslovnim ljudima od kojih očekuje samo jedno. Informativna redakcija televizije Metropolis traži sponzora. Jedan je, čini se, već pečen. Nije odoleo šarmu i ljubkosti naše redakcije i još je samo finalna obrada preostala da sponzor potpiše. Informativna redakcija uskoro sa sponzorom emisije Ozbiljne vesti ulazi dakle u red takozvanih TV sponzoruša. Možda se to nekome neće dopasti, ali redakcija se mnogo ne obazire na zlonamerne kritike i ulična dobacivanja. Digla je nos, isprsila grudi, zabacila pramen kose iza uha i manekenskim hodom krenula putem kojim se ipak češće ide. Poštovani gledaoci, vidimo se.